Apay, akastoy ti Biag. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidag. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano sumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangadan tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti danang ti Biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod ka ni pagayam as Steph, nga iti agdama kat adda ijay Japan. Ngam sakbay na, palubusan da kami man pay amang kablaaw kadagiti sumaganad. Makablaawan ti Palma, Dalmasio kan Baban family, di Tapudi, Casibon, Nueva Vizcaya. Happy birthday kani Anton Mac TJ Galay inton October 14, kan ti anak na inton September 26. Makablaawan met ni Reynaldo Paas and family, Fernandez family, Vadil family, Paas family, Ditamuta, Casibon, Nueva Vizcaya. Makablaawan pa ni Jing Afante Lagayan, Dita Riyadh. Presi Peneranda dita Jizan, Kingdom of Saudi Arabia. Timulina kan Afante family dita Kongkong, Casibon, Nueva Vizcaya. Tikablaaw kat nagapo ni Mary Ann Orpia Paas iti Jizan, Kingdom of Saudi Arabia. Shout out pa para iti Bringas family, Torquesa family dita Abra, from Lenny Bringas iti Singapore. Makablaawan pa iti happy 37th wedding anniversary da Jose Frihiliana ken Malu Frihiliana inton September 26.
Kastamot a happy birthday kani Geoffrey Frihiliana into no September 23. Kastamot tan kani Malu Frihiliana into no September 25. Shout out kani Joves TV iti Isabelia Etiague, ni Shans Padilla iti Quezon Isabela, ken ni Clixi Nicali Cabero iti Camarag San Isidro Isabela. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Steph. Dear Manang Emmy, siyak ni Stephen ngam Steph kunam latakuman. Pudno anagan ko day tamanang, tawan mo tirumbang nga ilimod ko iti kinataog. Proudak iti noan niya akmanang. Iti agdama katadak dito'y Japan. Makunak anapintas matlat ti kasasaad ko ditoy nga uray pa'y ada pandemya. Tauray apektado ti ekonomiya. Agtultuloy latamet nga ada trabaho. Daytoy a YouTube channel ti maysa kadagiti pagliwliwaan mi kadagiti kakailian akadwak ditoy idi medyo na isardeng ti entertainment gapo iti pandemic. Adda dagiti saan a nakapapati a parang kasla pelikula, ngem no kada kami ang nakapadas wenno adda dito'y abroad. Mamati kami iti pakasaritaan dagiti padami nga OFW nang runa dagiti mairoroman. Daytoy padas kumanang kat napasamak idi sa anak pay ang nag-abroad. Kat sapay lakuma tamapilimet a maidrama. Talaga natanggan ti ulo mi Stephen! Anay kumanong! Guston! Maasi na kanya! Aging ka di mo isardeng tinakababay ni aramin mo. Saan ka sardengan ang kapkabilan ni Stephen? Si Biag na day di tatang. Sigurado alaksidan na kaday dyan nga anak. Kapoy di kastang aramid mo. Apay ngamin na di mo maklo nakastuya kon. Saan to apulos tawan ti puli tayo abakla? Nay ko! Huston manong! Nga pangasim ko ma! Huston! Huston, Raon! Ang mga lumapatay mo day taagim! Kasari tayo na imbag day tananang. Mangibabain. Ala, Huston Stephen! Adamot ngamin punto ni Manong mo araol. Nakababainter aramidam ama kisalsalip ka itigay kontes. Nakababain, anak ko. Ala, nagkarungat ni Manong mo. Agasam ngay o. Uray lalimitam to'y may sa amatam. Nagsakit ba ikit ito'y baklang ko Natukula naksamot ta niti paragpag. Kapoy ti panangkugtar na kanya. Anya? Kinugtaran na kapay? Unay matan? Nalabos ti aramid kanyak ni Manong Raul. Dudwa kami lang arudan nga agkabsat. Kung kastoy pa ititrato na kanyak. Apay no pumanaw kalaingan ija balayo. Total, makatagtagad ka mat. Tasumsumar ka iti parlor ni Mamita. Masyanak na rod ka ni Nanang. Asino pa yung itikat kadwa na iti balay. Katamumet. Masansan nga wani ni Manong Raul. Talaga nga ipatpatag mo idaan niya. Uray no sa bali ti trato daken ka. Pamilyak ida friend. Rumbang lang ay patagkwait da. Gaputa pamilyak ida. Rabiin, di ka kadipay la maturog. Awan pa ni Manong Raul, Nanang. Saan pa asim mangpet?
Amang ano agungot tuman na nawan ti mangilo katadago si Tiridaw. Siya akong ti manguray ka ni Manong mo. Tamang ano kabilan na ka manon no makita na ka. Adala man ti Rabi eh. Sigurado anabartak mananday di sumangpet. Isungayin ka maturugaan. Ta siya akong ti makamo amang uray ijay kabsat mo. Hoy, bakla! Kwartaman! Uwan, Manong, mabit lang ha. Oh, ati Manong, alam mo dito sa ngaribo. Limagasot lang ti masapol ko. Tainayon ko iti pagbayad ko iti bill ti kuryente. Amangan ngamin numaputdan tayo. Kuha. Nakabayad akong Manong. Saan mo na pagdanagan? Nagsweldoak namin ni parlor ni Mamita. Puston! Sumardanggan! Amom lang arudo na jack kaya ti pa nagtrabaho iti parlor. Ngam ibagampay laan. Manong? No ko naman nabayada mo ti bill ti kuryente. Alamot lang arod dahi ta kwarta ayaw awat mo kanyak. Jakon ka sa pulan dahi ta. Tako namot na nakabayad kan iti bill ti kuryente tayo. Nasingpot-mot ket di, kan responsable ni Manong Raul, nga uray no kumabil manang Emmy. Talaga la di na magustuhan ti kinataok, wano ti panagbalin ko agay kunakman laangan. Ta siguro, gaputan na sapa si mursuro ta kadagiti gay contest, iso adyak nalpas ti panagkolehyo. Idiag tawan akon iti 20, inawis nak ti gayem ko nga agabroad, tada iditi opening dito'y Japan. Kinid daw ko nga rod, ti pamalubos ni nanang ko. Sigurado ka kadi iti da itapanggap mo. Nanang, kaya't ko tadadapay makatulong kata kayo. Kan, tapno din akong makikita ni Manong Raul, kat maksayan tigura na kanyak. Agmay-maysa ka, no bilang makapan ka ijay, anak ko. Nanang? Saan da ka amaandingay, no bilang tadati saan anasaya at amapasamakan ka. Sino nga'y timangisakit kan ka, no bilang? Sa anak mo't siguro aman, nanang? Kan may sa, timot na sinad agayim ko, tikadwa ka mapanijay. At damang isakit kanyak, nga oray kaskasan, no? Stephen, anak. Ni nanang mat. Steph, kanayo latan. Di yun ibalikas ti si bubukol anagan ko. Amuyo lang aro, doon ti kinatao. Umay ka man, anak ko. Nanang. Naala, palubusan ka. Taging kat mabalin. Jakmat kaya't amakit kita akab kabilan na kanimanong mo. Ngamaklunak mo't anak ko. Naupayak mo't. Gaputa. Maawatan kayo, nanang. Ngam di kaya danag. Panagnikakada kayo, nga oray kastoy ti kinataok. Pakairanudan dak. Panagnikakday ta, nanang. Kung naktumot na
namin kan kapalubusan na kaninanang mo. Among friend, sa anak la maragsakan ka pwede pa nang palubos kanyak ni nanang. Maragsakan akpay, tanarik na ka napataga ka talaga kan kuana. Agpaiso? When friend, kamaudyanan na. Napanik nagakmatlaan nga napudno ang napatagak matlaan ka ni nanang. Ni manong mun samot lang amin ti saan amang ipatpatagkan ka. Ay, Nauyong kan ni manong mo. nga mamong friend, kinapudno na. Nasingpatmatkat ni Manong Raul. Responsable pa'y. Kagura na la talaga ti kinatao. Ti ko namkit di, talaga asuplado ni manong mo. Man-mano nga umisem. Uray nakasango ka lang aruden. Kan nakaisem kan kuana. Di nakalata ikaskaso. Ha? Iso adi mo ni saksakit ni manong mo. Talaga sa bali ugali na. Agabrod ka kanumat ko na ni nanang. Kuwan. Manong Raul. Ipagpag na akong dagiti papeles ko. Amo ka. Umadayo ka lang tapno maliklikam daytoy. Ay! Manong Raul! Apeli ni Paknak Matan! Gaputa bakla ka. Mangibabay ka. Unay ka matin, Manong Raul! Awan mo tiba di nga raramidat kan kang! Apay akasta ka kanyag! Kung maruman ang ti kinabaklam, tagsangit ka pa'y. Ikan ka man lang iti panggap ang magsangit iti uray la! Anay ko! Huston, Manong Raul! Maasik ka! Di na ko mabugbugan manin! Kasyal na ko pasensya ka na yung mayak nagkamang kang uray rabiin, ha? Awan anyaman na, Steph. Ay, kung nagtumot namin kan ka. Demonyo ni manong mo. Sara kan ipos laangan ti kurang kan kuana. Demonyo at talagang tilangana. Friend, Naimbag, tasaan man nun alimitam ti rupam. Gapo iti panangkabil na kan ka. Tano saan? Ay, sus! Kasano ang maituloy mo ipag na ti papeles mo nga eh. apay si ka. Nalpas mo ka din dagiti papeles mo. Saan pa'y matkit di Ngamamkak nga amang ano maitantan dagiti papeles mo. No bilang talimitam man ng tirupam. Gapo iti inaramid kan kati kabsat mo. Di kag tanag, friend. Uran nga ti mapaspasamag. Diyak itulo ka may tantan ti amin. Ikagumak nga iring pas ti amin. Tapno makaabroad akon. Gapo iti kanayon apan ang kabil kanyak ni Manong Raul nga uray awan met ti umno arason. Ingka gumaak nga inring pas adagos dagiti papeles ko nga agabrod manang Emmy. Kasla na parutanak iti siit iti barukong idi nakagtenga kon dito'y Japan. Ababala ti damo a kontratak ditoy. 6 months laeng. Ngamket di renewable. No namin anumot ang nag-renew ak iti kontratak, sakbay ang nagbalin ang natalgad ti trabaho dito Japan. Agingga ang amamok ni Madam Suzette. May sa amamasang dagiti Japayuki.
kat ada kapet na kadagiti babaknang, ken mabigbigbig ahapon. I like your style, Step. Many Japanese are coming here in my bar because of you. Oh, thank you, Madam Suzette. Thank you very much. You're welcome. Kaya't ko iturturoy mo kinagagat mo. Ti panagbarin mo na saya at kadagiti guest. When Madam Suzette, ikarik na ita. Very good. Siya kun mangibagbagakan ka. Dakar sumayaatan panagbiag mo, basta agtarinaan ti kastagaran mo. Madam? Naparabor dagiti hapon. Gamti kagura daraunay, iso dagiti manang gundaway. Iso arik-rikab di agbarin ang manang gundaway. Taamangan no iso ti pakaisagbakam. Uwan, Madam. Tantandaan na kakanayon dahi taabilin niyo. Makontak ni nanang mo. Iso asyak tinawagan na. Busy ang ngamin launay. O, apay ka no? Ni manong mo, Raul. Nadisgrasya ka no. Anya? Naapay ka no? Anya tinapasamak ka ni manong ko. Kasano na disgrasya? Nabartak na ka nung agagayam. Naidong parti nagluganan da kotse. Anya? Ay, Diyos ko. Kumusta ni manong ko? Si Biag ka numat. Iso na laang ta. Tanya, ibaga mo na, friend. Anya tinapasamak ka ni Manong Raul. Maputod ka no ti duasa ka na. Anya? Kastati ko na ni nanang mo. Iso akasayaatan no kontakam itamot laang ni nanang mo. Tapno maamuam ti amin. Saan niya pagdanagan ti kwarta magastos, nanang? Ti importante, maisalbar ti biyak ni Manong Raul. Step, anak. Siyak ti makam mo. Agi patuludak kitamot lang iti dakkalagatan, nanang. Aramatin niyo para iti operasyon ni Manong. Ay, nanak ko. Talaga matartarantaak. Diyak ang maunoan niya ti aramidag. Basta relax kayo laang, nanang, ha? Aramidan nyo lang niya timbagak. Kasi tinakunakon, siyak, ti makaamoy ti gastos. Agi patuluda ka dagos, kalpasan ti panagsarita tayo. Agyam, anak. Kalpasan na makaipatuluda kiti kwarta, padasag tagpakada iti amok. Ikagumaak ta agawid, nanang. Ha? Palubusan na ka nga ta, anak ko. Ilawlawag ko tinapasamak. Barang palubusan na, nanang. Aday tamanong. Saan ka na maikan iti wheelchair gapu iti artificial asakam? Makabagnakamat laeng. Iso na lang taan anusam, ha? Saan arumbang agdardaras ka amag na? Tama nga numatumba ka. Ading. Ha? Manong Raul? Ita lang, ngay nawagan na kiti kasta. Pagkawanan adik ko. Nagbalinak ka na gusbang. Kan nauyong kan ka.
Tapos akakurak ti kinataong. Gayam. Manong Raul, ang kabsatan. Natatirong mga agsindaranay. Iso asaan kang nagsangit. Ay, namin timpagig. Nagbalag ako ngayon, hotel. Kasano pa itama katiginak para nga na kami kandinanang. Manong, saan ko nagdanag? Siya na mag-amo. Nalpasan ngayon ka rin ka saan kayo baybayan. Ang dati ito'y Manong Raul. Siya di mag-amo. Dayjay ti damo agundaway nga inawagan nak iti ading ni Manong Raul. Dayjay matlaang tinagbalin adalan tapno agbalin kami anasingsinged iti tunggal maysa. Jack binaybayan ti ina ken kabsat ko Manang Emmy. Ket si papan nakelak amang ibaga anasaya at itan ti biagda dita Pilipinas. Adda pa yan basit a groserya ana ipundar ko, nga iso ti imat matunan ni manong ko. Siyakmat ditoy, agpapaayak lata iti babaan ni Madam Suzette. Ken ihanhandel mi latta dagiti babae nga isalsalip mi kadagiti contest. Podno asaan unay ang mapalubusan dagiti social gatherings ita, ngamkas iti nakunakon, sa anak at totally anapukawan iti trabaho, iso nga agtultuloy a masuportarak ti pamilyak. Daytoy ti padas ko, toy pagayam mo, Steph. Pagayam nga Steph, umuna iti amin, agyamanakan ka iti panagsurat mo. Sapay lakuma, tanagustuam ti panakaidrama na. Amom, adda dagiti pagteng iti biag, asaan anamnamaan asumangbay. Nga isugayam ti pakaigapuan ti kadakkelan a panagbaliw iti biag ti asinuman. Kas iti napasamak iti kabsat mo. Makapaladingit, ngam iso tinangrugrugyan tinaururnos a sitwasyon nyo. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, ti biag. Dintun, mapuna